Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kabutcha Association of Meghalaya Hnegasngi kalai kendu yau sembut menteri rangba kajela uba Preston Tensong banyakren halor kajinge kabaki nong oddo kia kendu nakapor syakapor habai keren batu Presiden Kabutcha Association of Meghalaya uba Esron Marwen ulayatu baka kendun kalai kendu yau uba Preston kadai halor kajingmi jong ka cow protection bill ha kajela Asam kabamut ban pentraikam hapo kani kajela nakaleng uba Esron ulayatu nakaleng uba Preston wala pensyai bakani kantrai kam tangha kajala Asam kiwei kajala pat lada githe ikimasi ban oddo kanam don jinge ulaya thuru baki dukhot jong ka association kedai banto sya ka sarkar ban yo ya ka transit pass ban wanra ikimasi na kajala ka bakipan sya kiyo kibadon ha kajala Meghalaya kata sya kayo dimasi la kadai hapo khanapara lani ha jirang ulaya thuru bada ka ba ai da ka jingto kinla ban ai katkum ke jingdon kam jongki ban wanra yakimasi sya kajela nagaliang presiden ka association ulai itu bak sarkar jela ka kloi bin trailang batkan sa ai da ke jingtho sya ka sarkar Asam bakan amdon kano ke jinge ban penpoi yakimasi sya kajela Meghalaya Negasngi lawan ikundu yau sembut menteri rangba badir minister jongka Animal Husbandry and Veterinary Department te ngila ya keren syai lor ke jing ke ba kinong addo ki ya kendu na kapor syakapor namar ba kanami we kisngi ngi ba kani ka kam kanang ja nang ja aja ka bakan kiu kanang her nang her te menne ke jing kendu jungi jong yau sembut menteri rangba kadai bi lor ke jing mi jong ne ka cow protection bill jong sarkar Asam ba kamut ban penterikam no hakjela Asam te halor kami ke bentang lali kendu yau sembut menteri rangba baderu minister jongka veterinary department te nakaliang jong i lapan syai ba kani ka kam kan terikam tang po kajela Asam te kuwe jela pat ladangi kuminong oddo ladangi kwa ban thiet ya kamar nakawe kejela ban ra sene semeglia kanam don jing namar nakaliang jung i la pensyai ba kum ki member jung ka association kila ban tho syaka government bahkan apply ya kata ka transit pass banon ra mar nakateka jela ka bakipan syakini kiyo kibadon hangni hemeglia kata habar dua katil market ka ba khanapara bat kathi po jirang katil market ka badan po smuthang te tang katahi ong ini ba pila ban apply ya ka transit pass naka sarkar Meghalaya bat ken sa issue kat kum gujing don kam jungi banwan ra itakimar bat kanam don hiru kono jing penwet naka liang ka sarkar Asam bat ka sarkar Meghalaya ro kala kloi bene trelang bat kala ai jing mut ru ba nakaliang sarkar Meghalaya kan air ke jing tho sya sarkar Asam kanang ba kanam don kuno ke jing wet hak bedai jing wan ra igmasi nak we jela sya kan jela jungi te ka ba ar pat ke jing keren jungi kalong halor ka ban register no ikini ki nong oddo ki badan hak ni jela jungi te nakaliang kaniru nakaliang sembut menteri rangba ula ajing mut ingi bangin syong perkhat ba bat kadai ruka mo kadai kalenti ke babatam tingin hapsyong perkhat bah penjanai bahai kataka jingmut perkhat kenang ba kumnung le ya kani kam kenang ba kanom kata pat hadin habut te namar ba ya kani ka jing thumu jungi ba ngi kerpat ek sarkar ban ithu no ngi kinong addo apa Meghalaya kamtam kani ke bri nyotrem te ngi kerpat ru ya ke sarkar bahkan penterikam no kamkloi namar ngi bakani kan long kalenti kaban penyak nong yang sibun sya hagisingi banwan te kabalai pat habade bar kajing keren jungi bat i sembut menteri rangba kalong halor kani ka jing don jong ni ka an jong ka Prevention Cruelty of Animals Act namar ba teng-teng ila along penban kum kiding sendo kini kinong oddo kini jela jungi
namar ba ngisem bun kijing hak badai bat kani kijingwan jong kani kaan hak ban implement na ka banta jungi kinong addo namar ba kajing jong ngi ki nong addo kadai halor kajing khai jong masih sa Bangladesh Henry ke ba ta padingi kalong ba kani ka prevention cruelty of animals act kakta penban ngi kinong addo kam semdan kono kalat kelenti ban khang kita ki masih ke ban chalan sa Bangladesh takadaw ngi na kaliang ka ocean ka butcha ocean of Meghalaya ngila kerpat ka sarkar bahkan revise lani bahkan pej bah ya kani kaan ban kerpat ru sarkar India ban penjensur ya kani kaan khamtam yangi ibadai ki beriau na poriulum bad ngidang hap apa six schedule kibaya rengkat bat kani kaan tingi la terwaru ka sarkar ya kata ban pej perman ya kani kaan kenang bakanam kata ya kajing terikam jongi kum kirulum hak badai bat kani kam addo titang gini lai teli kajing kren jongi menegasi bat ngisuhun sisyaru ba minister ba pej ya ka tenat veterinary badai ru sembut menteri nong rong ba tiul ai ru assurance ba kandon me kajing trelang hak badai bat kani kam kenang ba kini pej ba nong addo jong kani kejela jongi khamtam kani ka beriu nyutrap kinom sakta na kono kabenta kitang kita ai long bang ai kublai ru sembut menteri rong ba belasim kia banya kendu ba pelaj por kenang ban yo banya keren kham bania ai kani ka kam namar ba kani ka kam ka kta ya kayap ka im jong nong addo takadaw ngi ai ka jing kublai u sei sen pan bau lakit kia ai kani ka kam ban ngi kermen ru kai gijing terwa jungi kan seiso ban nakaliang sarkaru kan ai ka jing trelang kenang ba kani ka kam kanang kiu irat hak imlang salam kaliang jungi ki badan hang ni state Meghalaya ho ngi subsi ya ka kaliang namar balai kajing ya dei hi hakani ka chatai lamingi kajing ya dei ka khlan mana ka state te henry kajing don jong kani ka an kan kata sibun ni kata kajing ede jungi kinong addo bat gitu ki beriu ki ba ju tre kini ke kam mandi ki masih wan ra ka yo Meghalaya na ka banta ban tre ban im mo ban long mutaka kamai kaji ke jongki te henry ngi hikum kinong mo ki member jong ka butcha ocean of Meghalaya ngim don ya ke bangin persya lani bangin keren halor kami ka banta namar kani ka de jing perkhat bastat hi jong siam jong ka Assam te ka shong hu bon rai balada ki pajba jong ka Assam ki sakta ti pajba jong ka Assam hi ken terpat ya sarkar tengi nak liang Meghalaya hi ngi kerpat hi ru ba mo ka ka kam ka badai hi ni ka than chatai lami hi bangi juong ba kata ka Seven Sisters of North East tengi kwa ken mandan ka jing ede ka bajan kan kenang ba kanom dan ken kenong jing kta haka yo ka kot lania kamai kaji abai de be mlang salam te kata ka jing kerpat nangi ten re ban ong hi ba mangi ong man tuklar ye halor kani benta te ngi na kaliang ka ocean long kasem jing kan nomor bele ngi sa Meghalaya ban ngila hi tang sarkar lejong hi bengen kerpat bengen mo bangin pan ki gajing yarap te nak sarkar Henry ban ong hi ka sarkar Assam te long kasem jing ina kaliang ka ocean mo ban le kata ya kini ki masih lagi jela yu piwan ra ban pun koi spo ka jela Meghalaya pan ti bro si katai te ka masih ka bawan hi spo North East khamtam sa Meghalaya kadon arteli kalenti kawai ka bawan na South na Orissa West Bengal terter sini, bat kawai pak bawan nadu na Punjab na Rajasthan nang terter UP Bihar, bat kawan rung sini. Tigibun bagi jelai bawan rak masih sini, mendai tangka jela Assam ke bangi pediang, tigibun masih bawan. Takatau long ngi subsi hiru bangi myolat bantit masih lai luit mentah Assam. Tambah long don hiru kajingdu mensim, bangi nomyo hiru ikamar. Tingin yo hi tang balong ni kwa ro ba sarkar kan sim khiai kan ni nang menginom don ke jing kan hadin buat